Ljudi koji su sa Balkana, koji su naviknuti na druženja, na galamu, na priče, na ovo, ono, oni to neće tu imati, taj čitav, ajmo reći, kulturološki paket. Po meni najbolja regija, u navodnim znacima najbolja, to je uvijek znači sve subjektivno, što se tiče regije, najbolja regija je Sjeverna Rajna-Vestfalija, Nordrhein-Westfalen, iz razloga što ima tu puno gradova, znači ima veći, manji i veoma bliski su, tako iz jednog grada do drugog grad je nekad i 5 km, 15, 20, 30, znači sve je to poprilično blizu. Ljudi su dosta opušteniji, komunikativniji su, što nama više odgovara. I oni su ovdje glasni, u ovoj regiji nisu oni nešto puno tihi, vole da slave, vole da se druže. Tako da tu može dati neku, ajmo reći, ljepšu priču za naše ljude sa Balkana koji su naviknuti na taj život, da se mogu bolje uklopiti u ovdje.